Kajing petrekam katkum ka hukum yang ka yeng ka syari Supreme Court kari India hak sumutu writ petition sibil nomor khanda yang ka aja option kabiadai berkajing singai hak surok ba national highway hak ba ka yeng ka syari yang kari India ka khang ya kajing sina bar kajing tai ya kinu kinu jaka bam bar jaka de jing bam lani kiwei pat kajing tai kamai kaji Hapoh ka right of way ni ROW yang ka surok ba national highway kumta Deputy Commissioner ka East Khasir badai ru chairperson yang ka District Highway Safety Task Force. Ula batha ya baro ibadon jingtai badon Hapoh ka ROW yang ka strok ba National Highway Naduh Laimer hadu nyomer upa Shillong bakin kenri ano na ka right of way ni ROW Hapoh Khatsan Sngi. Naduh bakas Sngi balapan mi ia kene ka hukum hakilat patai kubo. Ladajia bagi tra yang kene jingtai Kim Kenria Hapoh Khatsan Sngi ka office yang ubas yang Deputy Commissioner kan sale ya ke badon kam ban Kyndang no yaki.